بله شخوا دیتنامش جناب سروک برزانی ره تشتكي گرنگ بو جبر يعني گرکی ناف دولتی جعالی انجمنت هاتبو کرن دیتنا بتایبت روسيا و امریکا وقت دولت سرکه گل يعني دروشا سوري دكارن رولكي گلكي مزن بليزن و دیتنا سروک برزانی د ویواری د وک لیوگرکی کردستانی بێگومان gelekî ji me re giring e yanî dizanibe ka hinekî karê gemekirî çawayî û em nêrînê wî guhdar bikin ji ber cenabê Serok jî têkilî wî navdewletî gelkî berfireh hene û xwandina wî ji rewşa Sûriya û a deverê tevdî re nêrînekî fireh e ji ber wilo jî me dî ew dîtin gelekî giring bû û gelekî axaftin li ser rewşa Sûrî bi tevahî jî û li ser rewşa Kurdî bi taybet di vê deverê de